Linanang nabang bangluy, isang auna nabang banglungen, maliplipit na luum abwa, taag puteng payay marabutit no malangap na, ay Diyos santo, jagkayat nga kaida. Baylon di nagsagsagi din, tana sakit pa'y to'y on-on-nuyen. Uray no anyan tunti kay kayat mo, no lakit malpas di tanggal ko. Uray no paut to temti uut to tanti barandilyas di kimot ko, no lakit malpas di tanggal ko. Bip 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 kunani jayji, hello jo kunani kaju, da kayo abang baru bilyen nyut asawain jay pusa semir sirit korarat nit abitin bitin, no matayak tipisin ngal-ngalek day tamutin. Telebong, 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 balay abog-bugtong, di magasak nga inminong, manarimaan durun-durun. Sinirip ko'y dadakulas, kenikulasa, nakitak kay ubet da agpangatu agpababa. Alali, 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 manong dakdakkel ka basbasita, di mo ipagpababa, dalantag kiday ta, ingat nga tumbasi, babaenday tapuse, nga 20 ututan, apaman-taman-taman, pit-pit-pit alat lata. Ano ba takot? Dagito yapo, dagiti aramid iti Santa Rafaela Ilocano Community ta kas pag-aamuda dagiti umumay dito yan awan unay ti practice ta dito ida nag-practice nga talaga.